mamo akoba shrunko eba too much G.ead fide eso dano me dama se pass mo bo mo made na mo support ye videos no na ebiem so no mo ja mo comment wo ho e hye in cry ebiem to correct e fa ye mistakes no ho na so eye ensema e trending e wo oman mu e na mede ebe so mu e wo ye fide so entie ko bebia jebre netie emu ensem ebusuafo eye wo sofo bi ababonten na bonten obani ane se wo pe akonya Ghana for ema ne kwan se na ya be ya nyame tumi a wode adom no eye ensenkyereni tumi no wobetimi adane di na wo bibia ewubi no wogide se Yesu Kristo no wu sore tumi no eda so ye adwuma sa ensenkyereni no wo ye ya ma odanso ewo edifo a eba betwem nya no eda so ewo eye omanyimu a eye adwuma so through ono ankasa emu na sofo meka no asem eye sofo a owo kumase anidin ede pastor Boniface kwabna idahosa a asafa wodano ehwemu eye Faith in Cries Ministry International na bonti a wabania ne tese nsem to dania ne se wo pese Ghana for emma ne kwan na tese eye openi a wo NPP mu ne ebiem so no woda Forestry Commission no as CEO lawyer Kwadwo Owusu efriye a dodo na efre se John asese adey wonte asibiem no wo Ghana for ye ma ne kwan na ontimi enko no so tese bebi owo no oda no wonko ho no ontimi ko bom paye enfre nyame na nyakopon wuso retumi no entimi mbodura ne mu no onsorry no meka atiasefo ehun ebiem na ne nsem odi da no o ka no hyase se dabi wonu de do se wate se Ghana ha yes John kofo osusu wewu ebi ede wo mu condolences tuja ebi kire wa wo mu fem ebi su keka ayokofo eda wo mu ene ono entema se da we fi atasefo asate so ebi kire se o mani ndada no de ogina so se papa no onwuye enye de Ghana for ka no no ogina so ka asem ba no de ne nyankopon aka kire no ene wo ogina so de aka asem se papa Sir John onwuye na dape ena wada na nyakopon ene na kasa ahye ne se papa no so nyakwan kwa na okọ ne nchen kọbọ mpa ya mana obetimi asan sori efi ni wo mpa so abeka atiasefo ho ebiemeli nti o sre Ghana for se ye mano akonya na ontimi endi sa edwuma no na ebusafo ne nsem wania no odi tuja ewo Kumasi Base FM bia ne din ede Omamba FM eso na hono chiremu na say na wode na asem no eba abonten o say Sir John isn't dead yet, sleeping. I heard this in my vision the previous evening. Don't bury him yet. I will revive him. I will bring him back to life from his sleep if government and the family would just permit me. Enunti we de nensema wode to abonten o say ono de Sir John sana mechanical no wo wuye wada keke na wote eni bi ewo ne naye mu ne vision wo huye no ene ne kache ne se me mane makwan ma yensie papa no Sir John me ma yensie mu na akonya wo ho hope bi wo ho se papa no betimi asa ba enkwam biem no no so ena nyakopon di sa atumi no adom na obetimi afa no edi alba atiasefo asase biem nti se amayofo ema ne kwan ebusuafo be ma ne kwan ni aban emu be ma ne kwan dia ene science engineer we ebebe mu life ema Ghana for wo bia de nani ewu bi no obia so edi ho adanse edi ahye Kristo edi enonyam na obe ne nsam we beto abonti na Ghana for ka se Ghana ha so de ye asofo yi mu be ku yen wo be wu de manhu anya ho adwuma bi ewu obewu no wentimi ehu amba wenya vision no amma me stopi owuo no wa twa ama na ewuo bi we ko bisa obeka se se na be ya nyame anyonyam be dedi wan na sese ade wewu a wasa sorry yeyi Kristo fu ha yeyi Kristo agase mu efi ha wan na sese ade wewu a wasan asori bim na so for the sese ade ya bremo ewo Ghana ha se ebisu ka se dabi so no an wo say wenya vision ebi na nyakopon na akasa se wonye se adwuma ya ene ye ma ne kwan na oye na anya ya enu de se no yetimi bu ne fo wo honom na ye ma ne kwan ko ade yetimi ehun se asem na wo ka no se no kwan bi wo no kwan bi ni mu enu de yetimi hu age se ya ma ne kwan se no wo bisa no ne wo ye
na ambe musa no waka na ho e no behu e woga na ase e bepene ama ye na atena dman no omayi mu no ho be kire pa e de akire yem na me ka ne san na me kenkan eye comment bi a eye ga na fadwe nkire wo mo de abeto ha e de akire mo we efi kwabena bonsi ne dia body aba wo say asem mpenipa then go and wake those people that so far or say one day Ghana ha and some say ya de bia no an e trending asem mpenipa nipa na pe ne ho asem wotu we wo bia akoka wo ye bia wotu wo wasundwe odo ho eba na ho de odo ho abeje sa wo pese wunya ne efun wo mowu e de efi wo mu wo mu a enye ko enkofo dodo na afi we wo mowu nkofo bebre no wo mowu a wo busuafo esu a wo moten wase wo betimi akofie fie mu no akopeje wo mu na e de efi wo mu na we de ti ho e de efi ho said Osman Musa Esudia wode about say death is irreversible and uncontrollable. Only God has the key to death and life. So man, what are you saying? Wo bisa say hey also for ida ho said that usunti ana obisa say dia na wo ken death owu owo hoi ye ntimi nnane ani yesi owo ebebo bi owo krade a entwantimi nye ye ntimi nnane owo ani o confirm not chase class wo kofo owo safa de abakrapolu onya mmedru ye eba ne sen na wo oti ase wo da so wa ha obetimi akete so ko obetimi nya owo safa de bi owo puno ama eye Sir John etimi efi owo mu asa bankwa mu biem we de enkakra ema ye ntibi nyakopon pe ana sasafo ano eda ne nsem Bentil Kwame edia wode about say see who is talking ono dia wode abana simple cry we so efi eye kwabnadru fie ne dia wode about say please be careful of this fake prophet. Even if he can wake him up, it will be an evil spirit that will help him. It will be an evil spirit that will help him of occultic powers, and he will not be the same image that we knew. Or say, also for we say one yak kudo apa ponti kasa to bet menyane eye Sir John e de ofie wo mu no mo bia mfinu mo bia kra ma ne kwan. Eza se wo timi ye krampa enya Yakopon honhom ino de be sade no e betima ye honhom fi bi enna baby ana occultism ye a wo mu practice o mu bi e participate no na no be gina so e de erezi na efi owo mu na no sa no krampa do fi owo mu ba kra ewie kwa wonye ni papa pepe biem wonye tse na ye nim ne dada no nti ma ye mfiri ne krampo ene ne nsem na wo keka no me fa eye get show so e dey what they about say I don't think this can be possible. Only thing he's trying to do is looking for money. Yeah, he's really in need of money. On the one he say sika and osofia waba ponti wo pe de chese enye fie busia for na ne twe no betimi aye enye possible enimu sa nipa bi ani to me say obetimi chese amankofo asori efi owuo mu me fa zita so de o say he doesn't need permission to do so. He should just visit the family and perform his miracles if it isn't for fame. Or say yet over to radio station said when the young man acquiring or pesa buying and they them say was a phone friend or no man acquiring on to me bepeja or modishano and fee or woman and no a wound here say no crack so when your vision be not vision or did pass and your coupon and the casa yet ya and one to two and no more fruit master no miracle had the beer a yes Sir John the booster for ete one borrow for your home or hold them permission be no who calls him and coming baba ya there your mouth can no borrow hope miracle in central ni na pesa wonya no hono ma na wa ye obeye wie no hono ma busafo no kwu krapa ho be ye mowa enu ti achede bi e we kire bi e be ma wo scientist enu na wo pe dia enye permission na wo hia Sharifa to account there what they about say why don't they allow him to wake him up? Obisa say identity e ma ne kwan e ma no e benyane no so no no di no ho aba ka so betimi ene wo mu ma ne kwan no ntimi enko nyane no emfi eye owuo mu ebusa for comment no de ho drop ene wa ne do so enu ti emrenti mi de besi ha wo so wo dia e wo wuti mu efa eye wo sofu na semi o de abeto abonte o sofu ne D.ead hosa utumi say da hosa din de ti din da wa te se tumi wom ya te say ida hosa sofu peni ana o Nigeria na ne din e de Benson da hosa no entencheni bi say no wo ye bi otumi enyane owufu efi eye owom ebra o share ministry ase o share ministry ase no nti
se maybe ni din na da no so no nti na hu to mi ni bi aba no so nti no ogina so kasem we dia ye hu enu ti se akonya wo nkwa na Ghana for be play dia mo ma na akonya no no nanso se so na ye dina so se etibi mmamu nti obi ama na akonya so ye huma wo ma ye hu e wo ye comment section de wo dri fa nsem we bia no fatu dra e wo ye comment section hono na bia mu so no follow ye e wo ye IG page @D.ead_. Midi de na ama obusa midi be si ha ene so wo subscribe it ya mesro channel so na subscribe ye say onyama dodo bebre na e di mamu ne ye nya ye video pe ye be upload e wo ye video yi so nti so wo subscribe ne wa mia patem na obenya notification no e wo phone so be bia wo bia na wo so wetimi ahyebre ne nti subscribe makramo major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nye ne bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira